nga mo beni enya mansu bla fo me nya mansu kan kula nga wo nyori kengla mo Jésus to maeno nya mie wa yoti nya mie ni o meti ekpe ihun lo se ekpe nya mie hun enyangwa okun efite nu ande ken otingumi efleke ramo keno Jésus dit ifa mie inglo o meti ngla mo ka epaye nya mie mama le ni ya ba nyamie nglo yide ni yaba e abaka ya idi ke ofle san nyamie nglo yide parce nyamie won yoti nyamie nyo di ke fi onume nsi o metingle mo fo gowla se wa fa ngo fa bali akunda ngoti afe ngosu mo bali e nyamie wa iyoti nyamie nyo nyamie ofle no mensi ku okula ninge kula yo hallelujah o meti e ajaso mani kula ni gaso angweno yo oni ango onetenu na seike nyamie nyoti nyamie nyo toni anu tenu ni angwe fa moni ango one andeti akun gweke ofata kesra kuti asonu so ngano na iwla beu fa angwe fa moni ango gi ogone fa angwe fa me yo makamvula nyo nyamieria kanga ifa etiti ma nyamieri kesiane e bonda na nyamia ya paketlo bonda ye ni nyamia ya e nyamia na kulala e nyamia na time e nyamia na fanga e nyamia kula ni kula yo makamvula nyo nyamieri anglamo ma ye yide nyo nyamieri anglamo nyamia kuna kwa ya nyamia kuna kwa meme nyamia kuna kwa esa nyamia kuna kwa meme mai fata vula nyema nyamia nglamo Jésus to maeno mai kai sukungbane iwa nanga mantida oni mama le fata de trasu be o mei daboti isi sada dango yo be masra akpaswanga be wi be kan na akpaswa uflenga be jaso sun be ti ati famie alengro ayestro mi wanka wafa sobo ati inde nka abonu asabo ayobe bende yue ma be kawo pribo ati bo itie ayestro inde nye osa dandanga ayobe mbobo be kungungungungungun hallelujah ande basada danga ngama ebe ngwanu ebe bobole isoti eba daniel o meti e hafa e kanti kikiri numéro ablaso on okay ablaso ni nu Clara Jésus Hosanna evleng bisuba Hosanna evleng bisuba maewa yati pale evana se ni kambule mae toje yaye Hosanna evleng bisuba Hosanna evleng bisuba Hosanna evleng bisuba Hosanna evleng bisuba ayo sasa ke bakla koyo na nyanzewa kumai to bangla mo to banoswa Hosanna evleng bisuba Hosanna evleng bisuba Hosanna Hosanna evleng bisuba Hosanna evleng bisuba ay kata ma promeke te ba vite ma bete menu krene no pa ata besu Hosanna evleng bisuba Hosanna evleng bisuba Hosanna evleng bisuba Jésus osusule oti aunjwe yo le mi afemu leke klenu mi to sula mi legbe mi aunjwe ole mo adede aunjwe abanu santana mi tatro mo vie o vivie nu malu anuncie papa me gloire si wa jabezo wa
Yo, ma etoko una ma efa. Blen e akinya miesano. Alléluia, alléluia. Ma ebonde, e yo nyamyelike. E yo dumanda, ma efa ayeyile e meyi. Ma ebonde ebonde. Alléluia, 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 alléluia. Quand vous voulez, oti sou, ati nyamien. Que ayoninge mouy, blesse mon passé srambe ke nambe kenu de sange kenga mobe flera mo kenu akmuni sou que Jérusalem l'homme keje. Que Jésus loue l'homme Jérusalem o kegeli. Alléluia. Oma elo ase. Afin sa somu afasi nyunu koko ina ya sike ati nyamienti. Ale timi ale kulale like ngama yoy sran fi klasa ke na yo like ngama ana mabe yoku suma sran fi klasa ko yo e fa kan voulez ma anglais mon famille Jésus do mai no o jajalenti pa ayoninge inu asu ayoninge idosu at blofense ke atiareta e fa kan voulez ma Jésus do mai no ande kenga nu c'est otike enzolie et c'est que aourou et afien onyo timi et c'est que aourou et afien onyo kolalei et c'est que aourou et afien onyo anyru nyai afi ati famien ale timi ale kolale ma o anya be uninge ngamo so famien di ule nu osuwe souvie Jésus du mai nu ma owa wen oyo ma kenga oyo ken dans que Jérusalem l'oliensa ma ekpan ebo esro e kanvo afiati e mi ati e defoué ma engwan oyeke aflumu mo afuli sunsa ma ekura nga ekatike aflumu mo afusunsa na kanvo duma e afien ma ninge kwanga mo yoy oyoduma idan famille Jésus duma ino amen Amen. Alléluia. Ma bonda inyamye ya ko. Ma bonda inyamye da motingo. Bonda fa inyamye ya. Quand vous l'êtes inyamye ya Jésus duma ino e kula egwase. Ekenge efasi natre no ima ablani no ke sans kula no ma et la nyamie yase des fois Jésus il demande nous nglamo et ala emi nyamie yase ala emi nyamie yase yo le ngwanga nyamie ofa mawo onyo ti ale nyamie kunglamo kun no swa bo ti ale kula le kpofo maison nyamie nyo e mawo si nyamie o yenglamo mo ne su na la nyamie yase ngabo Emmanuel bo ti o ngwan no la nyamie yase Mone souda na nyamie yase nyamie yo sakmangba engwan no o akeke benre si unye e la nyamie yase na e bobo ifanga anda esi de tie engwan no sanga envoie nyamie si yo se kwengwe alenga nyamie ku fama e yanu alenga nyamie ku fama e doble ni klan susan nyamie yase na ile yo mone suna la nyamie yase ananga mo ala nyamie yase ku nyamie yase na ngala yo le vlen iwan vle ku ngamo ne nyamie ni osma ngwele angwe kwatrama no na ke kwatram vle nge ale ono anzenzanga ono tio senga vwe nyamie si yo ngremo pa ke si nyamie unye ele yase envlenti mone suna la nyamie yase onvlenti ni angwe ngo fa yo mo angwe vle sosu le yase
Anangama. Wobo esro. Woba lafima. Woba tongonye. Wobo nanfale. Nglemu. Beaucoup de nous ont eu assez. Et yo wa mo. Et yo wa kula. Des fois Jésus de maïno. Ngwangwa we nous yen. O finwa. C'est na wa kweti ale. On engba inu mangwa enu. Na ke patra benga ma be to troswanu. Ande kuma be uri be oblololonyo. Se nga envo sidio. Se ba ngru ne asio yoni fatama nangama. Wa esada engwa enu. Ils sont tiens leur single mon Jésus de maïno. Et leur c'est vlenti. Anangama nya bofu ngugu pa senga komo oti nyamienti woti yesu doni blanc kwa kulansu afin vlenga ti angwen vlenga ti fondi vle isoti lo ase Jésus de maino ngabo e fama vlenga anangama se wa yiti sika e muisa sika ngo vlenga nu e fa ma osujuma isoti e fa eno e fa lo ase nglemo makan vle nyoria mama male nyoria ma yeyi de nyoria moto man fungle monga ma benga be mata e be siko oti nyamienyo ma be siko ale kulale ma be siko ale gwa ma be siko ale fanga ka Jérusalem fa kegeri anangama nglemo ma benga wo ma be tie kegere afion ti nyamien makan vle nyoria Jésus de maeno alléluia alléluia makan vle nyamien Jésus de maeno anda de ka ba e ka gwa boari e mo e bario e bari ka ya mama na nyamien ka pasteur fasra nyamien mo fa kanisa e kenge Matthieu netre abla ni kun imancien bo fa gu ima ngulanu iwan Jésus sans enfant be wali na ba yo ka Jésus fa kanisa be fa dia flumoni iwa mbari be fa be tani musese besu na Jésus wa transu Sran kakakpa be seseri be tanimu atinu ye yue be kusu be buli inya gwegwedi atinu Sranga be dumwa Jésus ngino oni benga be suisu be pambe seke Ozana David anoma Srangwa ba emenya mien idomano ma onyangwa ma Ozana ote nyamye sulo Alléluia Ande programme non nyamie strade no male ikula nyelenga yen ka kanga ma ekwa enro imablu ni nko nyono iwa Jésus wuli di nyamie swano lo na wa fua benga ma be yoninga te nyamie swano benga be kakisi kama benga be okumate na Jésus wa fua be ka Jésus ba se ko fua be se nyamie mama le no mangla be kpanti o di ko fua ni benga be ningate nyamien swano ngramu so tuokru no mama nyamien on guano ningenya musu mesi satanyori Jésus to be bo Jésus to maino Jésus to be bo Jésus to maino what ya follow ngramo what ya from nya Jésus wa fu osonio o yi famille nglo sa transe sa lala na watnia vie Jésus so na yi famille nglo Jésus la fiosu no yi famille nglo ngramo makamvule nyo nyamieria Nana nyamie ati lengbi Yesu o nana nyamie na ati lengbi Yesu o nana nyamie ati lengbi Yesu o nana nyamie na ati lengbi ngro lati lengbi asenso ati lengbi jembo lati lengbi Yesu o nana nyamie ati lengbi o ati lengbi Yesu o nana nyamie 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 ati lengbi ngro lati lengbi aseso ati lengbi jembo lati lengbi Yesu o nana nyamie ati lengbi o asuba nyamie le boye o afuya frumusu kameje tabale asuba nyamie le boye o afuya frumusu kameje tabale afuya frumusu boy kwale Yesu sa kameje tabale afuya frumusu boy kwa susa kameje tabale beje mo be fatani sebo kameje tabale beje mo be famenya mwebo kameje tabale farija mese Jésus ka Jésus se wa koto mo ma be no ya kwa kunanya Ozana farija mese Jésus ka Jésus se wa koto mo ma be no ya kwa
Alléluia, alléluia, alléluia. Makavle nyamia lenga mia wani yola maya yo. Ya se keke ya jungulolo. Mo lori ya Yesu miama, mo blaole, mo ya trisa. Ma bonda nyamia ya eko, bonda fa nyamia ya. Bonda mama nyamia, nyamia na kulala, nyamia na fanga, nyamia ni mama la fata. Makavle nyamia ya Jésus de maeno. Ngati ibo ase takale. Kaya vie premier kitiyo ya ko trigwa ya eba. Idi ya miama lo wa emi ni tenga ya kulari ke fiele. Kaya ba kasienu na ule. Eni fanfa ya ba. Etru etranga makanvula nyamia ya Jésus de maeno. Ngramo pa boe de asonu isukme. E pasteur Claude Daniel, oni bo son fue pasteur Toto. Me abe kula mo beti au fue e afienwa. C'est Afrika en simple ko nu ko ka ofle awe afien gaso ande kusuma kabe kanya mien dene tete ande ya tu dio kunu an yem fami ngwan ko manya mien sa olevie gaso ma po boe de mvle ngo wa osiwo au faible au fo me kula me gaso yo amugwase ble oagu okun ba oso amunu ande ndolo bole onmale senge e akible e baba isanu gole kan oweno Alléluia. Alléluia. Jésus a loup pauvre de wa. Mon pauvre de Kedje Kamaïnia. Alléluia. Amen, amen, amen. Manyamiera Yesu Jésus du maïnou. Ande si ke aflumumbe soni. What aflumu angle munyo? Amen, amen, amen. Manyamie fu Yesu. No faye wokan okloin. Ke okan vuyun. Ikan vule ipupu amye gwa Yesu. Alléluia. Qu'est-ce que etani aflumu inyru Jésus li etio osange aflumu iganye. Moi so maye Jésus du maïnou. Alléluia. Oma anya klofwe pa mungremu nyamuli ke Jésus du maïnou. Amoni bo sonle manyamien ora musu titi. Ngremu nkloke ajale ngaye tuli ete susuo eyi yinu eklamu koko ina ninge nkla wa iwe ina wa yo ekla elie itie mamone ki nkla e fable e fasia munyu oma esu minde ke sran akpi kun yanu isu ablasan be tanda ke be fabe sanu ninge be soin nyamien iguma ibo soit plan le ibo oma ande mo ngiamu nyuwa isranga mo batanda mbeti isran yanyo ablasani mo tue isran yanyo ablasani mo tue ote kakan eneo ena juma yanu bo sange binga mo ba boibo ma miera besu e ula e umfanga oye se srango unenga oye alléluia oma esu zunle nu afuen se sran ya akbikun ya nu sran blasan betandan e klanya million mo ablenu ni mo tue kotokun yanna sange donc asu sran ya nyo ablasan ni mo tue bendang ngamo ba fain autre million ablaun déjà. Voilà. C'est strango neko yi. Nga ebunga un lebo poussière nga occasion losa. Alléluia. Oma benga mo befa sika okule catégorie million donc asubeti srambo tue. Benga befa sika
gete ufui mo be tani kotokun ya nu betisran so benga mo be fa abai betisran ablenuni na benga be fa blalen betisran ablanani so ye benga be fali waka betisran ablesien nikun ye benga be fa obwen betisran ablesien onikun donc asu benga mo ba mai e o kotokun ya na ablesoni sans le reste là je connais pas. Moi ibonde la miense. Alléluia. Anuma simone inselia muke ke ni nyamye nanti blen viole fada ke yoninge mu wawa. Ke nyamye kloko kanwu osoke sanga wa yo yendende neo. Oma ngula mu fanga. Ke nyen se san ya nyoba ma million ablaun o klike se esran akbibo otanda ke o fali ke manyamye et 3 millions ya. Kenke la mutikbage. O man nafisuke nyamye wara isuma iyo ningemu indende. Ke asonu wa vie ile ramo sange tablimbe ule. Ke yakoko pe umo ibain. Amga mamwe asonu klikling tablimbe ule. Ankla munduma na mwa walo. Amen. Ma e so nama ningembe chwen su. Amen. Manyamiera maila miense kun ebonde la miense. Alléluia. Jasi nyosu yele le motwe nga mo iswa ulu nuwe mo bwebo ande mone. Le motwe kasienga oti black moti nandolie. Asonu krisi fwembe ngwanu. Asonu ingwanu. Kien inu dain. Ne le Noël mbobo. Yele benivwen. Yele parking. E kien dan yo le. Eni aviemu. Kana ba ju parking nou. Betran srewa nou kien ba blana. Elie ena siye maninge kenga samo oyoma na yakunda watran kien so yusu weyo. Asonu se malien e fale motwe nga wen ye e fa klelike. Koko ina ya ngulen kusuma wa esiesi wana ya wuru paki nu panti. Alléluia. Oma ko bwebo aiman. E ya e kan le motwe nga sulike. Yen deti nga mo e kan su yele le disciple de la passion. Unsukan wafanga Jésus ya fein oyoma e yo son zonfwe pain. Isulike ya cleo. Alléluia. Ke bobo kisye. E yo kisye jole mlan we ya fwe ok mone. Esu ya kia kenkunle afioti le motwe ou mwen ilie. Alléluia. Ye nsike san viembe toi gale. Sange kana toi gale oli mioni le motwe nga klenfa manyamien. Sa toi gale jede. Oli ya ki mioni na kisi jole mlan basonu. An yaki an fale motwe nga an fa manyamien. An miamuni nsima se dombo yo fata ke dekale na amwa finjuma amwa bao. Sange nsima wafanga be nga mo be wasonu flembe nu be yo ma be ko be ya sonu lien no swa o. Be ko juma vie ke osa. Be fa baka be mianu anze be fa bus ke osa. Sange be mia be nyi no swa be kwa sonu. O ma le motwe nga nyaki. Kana mo to ajale. Amia mouyi, qu'elle fait kissier et soin liqué. Le disciple de la passion. Il soit écrit liqué. Ça vient bien le mot et a kunabo na wasu nyamye waji nous clé. Afin parking au fatama kay dike dititinsa. Ma nyamye jiunglo clé. Ma katile loué ngwanu. Ma enyunu kole kusuma o loué ngwanu. E klanga ya kuna suti kata manya mi fale motwenga no tike su mai Jésus du mai no na fisuke like dankpa sura le dankpa o le motwenga ya vielielo
Oma mikasi nyonga be wa musa be onsanu nya be ole klikli yele ifanga ulala ma ngamo iwe yoma nyamie emie yi yendende okun nyonsu kofi ayima yesuba no soit bevlezeli 18h30 nsieni boué kebe c'est que 20h amsi que nklodosu natiwa kebe c'est que 20h30 et souvie okun esusandi et ye so le motwe o muanu nyamie ofa bleso ofa klelike ma isura len okata yesu jésus du mainu ma ila mi bon nsima wa fanga nyamie wa wenyo limo ikura yo bleu no ma ila miase Suro nyamie ma miera musu Adonai ma miera musu Pasteur ma miera suye Yo ma miera e kula ni Yesu Jésus do maeno kaba wa e bonden da so ngambori wa gwan kuno am bonden la nyamie yase yo kabe bonden sa be la nyamie yase nyamie kuno gwe ngo maka mvula nyo nyamie ri angela mu Jésus do maeno blenga wajuke e nyamie iteni e fa e blen e kenge gwe yakun unso ima ablaun nyon no iwa mabe yi asena ten fa meyi ye mabe bobe stro be kan sango oyolimu alléluia nglemu afari ke kan afabari afine mo kwa fienu ye esi ao ya e fa e ba otia mi ale su senge kale mo kwa mo nyamia ra osu nwa fa kan fa si obuekun le amone ken fa ko nkola nyamia se yo ti kele nge yinio mena brusu ni ale sura le nga nyamia ra esu idi oti mi ale su oti mi ale idi onu i brusu oti rie o meti afo okele aga ongulu nga bo fa bari ngala mo ma fa la nyamia se anzo brusu fa na grangulu na la emi nyamia se se nyamia wa mama wa ma wa nga ma anya ni bale nyamia ni okuni so gaso na la emi nyamia yi ase fa okele ni oblusu gaso na la nyamia yi ase yo makan vle oyo emi nyamia dia Jésus do maeno mai guase ka ba to gyo mai ba ka singa mo e ngba fleme ginsine inu ya e fa blusu ni e fa egwa gbogbo nga eni amla metra no le inu e fa ekulukulu kele ngele mo kwa fia no esi di e fa egba o metika ba na ma o emi ale su na ba kulungbosu senga ba ngwe no afia ndem ye Jésus di fa mi nglo okusuma ka ba ka ki afrumu si able na fa bla na fa mama le fa manyamie Jésus do maeno amen. Jésus soume akotomu benunyo Jésus soume akotomu benunyo osebeke amu wapla molansu amu koyanja fumu blemi sebebisa amuke amu yanji konifa amu seke emye Jésus samiemu oseke ewanyanji na efable Jésus soume
ati efamien, ati enyamien. Et ça nous n'y nga efa bahen, otike tani, oni nya, like pakpa nga befasye aflumunsu, mo befasye atinu, ke anantisu, afin o anyu nyan, o lema unsu, o duman, o yo fe, o nyui, o ti nyanya. Sranga o fe umata o diaklun jwe. Sranga o nyobe nanti iura gwase. Moyoti ke osa. E kelenye. E famao. Afin se e yeson o ti su. E bue kotili ki bobo. Ke e famao yo ti suo. Sonu. Na fa kan voun sonu na yoduma idan e afien sonu na fa jion glo sonu na ma oduma o nyan kurale sonu na ekusu e diaklun gwe son vie famille Jésus duma inu amen. Alléluia. Mamale ote eminya miedi andeti ramo. Ramo esike yaklungwe nglo yile blenmo. Ometi etesu e blensu. E kenge luki netre blune ngula. Ima ableso. Ima ablasan oninso. Onima ablasan ni mokwe. Iwanke owajo Jérusalem. Oadu Jérusalem, Boguli, Olivier, Oka, Indrodiano, Len, Ken, ils sont fou kakaba, bon biblibe, bepa, be mamani, nyamien, sake krengo yoli, be, bobe uni kulanti, be serike, famien guabay, ofi nyamien, ma onya ungwa. Ala gedile ngo nyamie kalo ma nyamie mama le nte nyamie sulo alléluia ngo ma nyamie mama le ote nyamie sulo be on blibli be yo le abonu ansa ni sakekere krenga Jésus yo libe ma be on blibli be o kumbe kwani be fari mama le fama ni nyamie nyori sa mo e matuni on gwaenu bobo bon siso mo on bli on gna na fama mama le fama nyamie Jésus do maeno nyamie ta di go mo gwaenu ngwa bolibo ona gwebo ta di so bobo wan nyamie gwegwebo nyamie gwegwebo nyamie mama le no nyamie oyunglo kan vule ti nyamie dia. Alléluia. Alléluia. Yembe e yamulke des fois Jésus do maeno. Là on a dû soit maman nyamie iku isoti mai jaso na maman nyamie kon fatansa. Dieu moi blanc a dit Jésus. Oh il va bien gloire. A foule mon pas fait comme ça. Abaseke Osana. Ewe mi yoba. Yeah. Bon et bien Jésus de Jérusalem. Oh boli abroso. E bolinya me gwelibo. Ma be mama seke Osana. Osana. Yeah. Osana. Osana. Hosanna, Ebengi Osuba. Bien d'abord, Dieu Jésus de Jérusalem. Oh, Bouli, Abromoso. Les Bouliga, Begwelino. Abegwama Seke, Hosanna. 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 Yo, 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 yo. Hosanna, Ebengi Osuba.
bien Jésus qui contre Jérusalem. En bouli, à Promoso, mais bouligna, Begueligno, Nambegua Maseke, Hosanna. Hosanna, 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 oh, Hosanna, Ewemi Osuba. Gbogbo amuya, amúdíẹ̀ ni ó. Yẹ́mi mamuye, máa jẹ́ ni ó. Amúdíẹ̀ ó, lẹ́yìn adé òjòdì. Ọyí ìbámu ìgbò. Ọkùnrin áfírímùsù bẹ̀bùnì ní abẹ́gbẹ́ ìyó. Bàbá ti ṣe ìgbò. Blessed boy, bien Jésus qui contre Jérusalem. Amuli, Afromosu, Bibulinya, Beguelinho, Nambegua Maseke, Hosanna. Hosanna, Yeah. Hosanna, 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 Ewemi Osuba. Yeah, Hosanna, Ewemi Osuba. Hosanna, Ewemi Osuba. Oui, Hosanna, Efamienta Osuba. Yo, 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 yo. Run. Mamale. Oyi ìbá mi lò. Yóò ti yé oyi ìbá mi lò. Yóò ti yé oyi ìbá mi lò. Àbùkù bá fẹ́ sọ. Jésù ìbá mi lò. Oyi Pamiengo, Jetie, Oyi Pamiengo, Jetie, Oyi Pamiengo, Afumu Pamelo. Oyi ìbá mi lò. Adéjọ́dé oyi ìbá mi lò. Oyi ìbá mi lò. Ẹgbẹ́ Jésù oyi ìbá mi lò. Àbùkù bá fẹ́ sọ. Oyi Pamiengo, Jésù Oyi Pamiengo, Jetie, Oyi Pamiengo, Jetie, Oyi Pamiengo, Afumu Pamelo. Anya mọ̀gírẹ́tì mwe, Jésù yẹ ìbá mi lò. Gbogbo àlọ́dọ̀ yẹ, Jésù ní ìbá mi lò. Sọ̀rọ̀ ayé tó yẹ mi ẹ̀, Jésù ní ìbá mi lò. Ọdún yìí bá mi lò, èmi ò Jésù ọdún yìí bá mi lò. Àbùkù bá mi sọ. Oyi Pamiengo, Oyi Pamiengo, Jetie, Oyi Pamiengo. Mama ole. Hallelujah. Hosanna. Hallelujah. Hallelujah. Hosanna. Hallelujah, Hosanna, Hallelujah. Hallelujah. Hosanna. Hallelujah. Hallelujah. Hosanna. Hallelujah, Hosanna, Hallelujah. Jésus de Dieu. Hosanna. Hallelujah, Hosanna, Hallelujah. Yanya ede fo. Hosanna. Hallelujah, Hosanna, Hallelujah. Hallelujah. Yanya ede fo. Hallelujah. Iwo Hosanna. Hallelujah. Amoma eto Hosanna. Hallelujah, Hosanna, Hallelujah. Yeah, amoma eto Hosanna. Hallelujah, Hosanna, Hallelujah. Yeah, amoma eto Hosanna. Hallelujah, Hosanna, Hallelujah. Oh.
Jésus, oh, oh, oh,
Oui, Jésus m'a dévoilé. Jésus m'a dévoilé. Jésus m'a dévoilé. Jésus m'a dévoilé. Oui, Jésus il s'agit ma mémé yo. Hallelujah. Egbogbo ma oglo. Esu ago o. Eni àwọn ma ya wuyo. Hallelujah. Esu wa mama nyami e iwa fa ufla eku. Ati ulengbi mama wa o, ati ulengbi o. Ati ulengbi mama wa o, ati ulengbi o. Ati ulengbi mama wa o yo. Ati
Atiulengbi e mama wo, atiulengbi. Jésus e. Atiulengbi e mama wo yo. Mieux Jésus, atiulengbi e mama wo, atiulengbi yo. Atiulengbi e mama wo yo. Nya atiulengbi e mama wo, atiulengbi. Jésus, atiulengbi yo. Atiulengbi yo. Atiulengbi e mama wo, atiulengbi. Jésus, atiulengbi yo. Atiulengbi yo. Atiulengbi e mama wo, atiulengbi yo. Nyemye wanga atiulengbi tiema ya ya wa. 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 Nyemye wanga atiulengbi wa o. Mieux Jésus atiulengbi tiema ya ya wa. Nyemye wanga atiulengbi tiema ya ya wa. Nyemye wanga atiulengbi tiema ya ya wa. Nyemye wanga atiulengbi wa o. Yeah. Mieux Jésus atiulengbi tiema ya ya wa. Nyemye wanga atiulengbi tiema ya ya wa. Nyemye wanga atiulengbi tiema ya ya wa. Hey mama wo, hey mama wo, hey iwa ye, Jésus hey iwa ye o. Hey mama wo, hey mama wo, hey mama wo, Jésus hey mama wo. Hey mama wo, ya olye a eso. Hey iwa ye o, Jésus no iwa ye o lele. Hey mama wo, hey mama wo, hey mama wo, Jésus hey mama wo. Ya doma ay, menu doma ay. Doma dadamo. Sanga Jésus doma liye. Ota doma kwa. Doma ay, menu doma ay. Doma dadamo. Sanga Jésus doma liye. Ota doma kwa. Doma ay, menu doma ay. Oh, Jésus. Ah, doma ay, menu doma ay. Oh. Oui, doma ay, menu doma ay. Sanga Jésus doma liye. Ota doma kwa. Nya sika nya fwembe doma ay. Doma dadamo. Sanga Jésus doma liye. Ota doma kwa. Anyambe fwembe doma ay. Doma dadamo. Sanga Jésus doma liye. Ota doma kwa. Ma ebo esro idumang otra dumang kula ma ebo. Ma efle dumang otra dumang kula. Befleke Jésus. Nyamien wa Jésus. Ma ebo dumang oti naule, oti atin, oti ungwan, yoti buambe anuanyo. Maïmaya nyembe suna et quand vous Jésus. Landara la bouche.
Reçois la gloire. Reçois la gloire. Reçois nos hommages. Sois élevé, sois élevé, sois élevé. Otinyamien, otinyamien, otinyamien. Jésus du magnosro. Jésus du mamasra nyeti. Jésus du manu bubu afweme nanti. Jésus du manu anyasi fweme wanse. Jésus du manu soutre fweme suntike. Jésus idu manu wawetembe wandi. Jésus idumai o mangwa. Jésus idumai o desran. Makanvulen yo liye titi. Makanvulen o yo liye titi. Alléluia, alléluia, alléluia. Manyamie invle o kanvu Jésus on inde bole. Ma ebo ekpan eflai du mai. Jésus. Alléluia. Ma ke ebonde ma ebonde pa andeti kendan. Am de ibole nga o cancelen. Bonde ikpa, bonde ikpa, bonde ikpa, bonde ikpa. Alléluia. Amen, amen, amen. Bon, et à Isakoun, c'est blessement par yo maningé que théâtrice aïe. Okun yo wa yon ti boko. Ma fille te les sao. Na mienti Jésus nyo sangenti afrumu. Dis amen yaba. Okun kemba Jésus a mu bonde be meye. Neo. Nienti afrumu neo. Que Jésus fonsu momba, que président Bessia kwa su masrambe gira lebe prési. Neo. Andele mayo e ma Jésus. O ma ken simba un beau sropa hein. Ma so ankege. Atre pa so bubu e plan kun fleur indende. Amen, amen. Am ti prêt? Yo es amuti asio. Samuti prêt, yo es amuti asio. O Jésus sa kunu ipake. Jésus au balai. Am papa hein. Am nga mu alo en kingi amuti nania. Na am papa. Alléluia. Nkoto ka afrumu sanze nkurugbe. C'est un coton nche. Néo. Boyo je. J'ai invité wage. Amour nous vient. Mes caméras, je vous vois pas. Voilà. Il y a amour. Animaux. Jésus au balai.
Amen, 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 amen. 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 Ngamo amu nukungu amu kamu yo yang ama jinguloleng. Alléluia. Manyamye Yesu. Afinya ngaile bomo tikema julosa. Afrumung bemonti. Alléluia. Que Jésus ni sranati enyi guase. Enyi kanse. Ma Jésus raye sous sorti ti. Alléluia. Andeti iken. Ingamu etiali ke fi. Jésus est oti famille. Quand c'est strambe du mambo woti dandanse. Ande ken lien oti iken. Alléluia. Ma quand voulez oyolie. Esi ke wafanga mo Jérusalem kegeli e akuna bo klatrano sange nga motike srima kambo esu yile ewu o anyunyan inu ewu ike sakpa atidan alema unsu e yo so e fa kanwo afin o ti su ke e so ma oduman o futiti e afien. Ah, man kan voulez oyolie. Amen, amen. Alléluia. Alléluia. C'est que nous sommes Jésus du Maïnou. Nous sommes Jésus du Manou. Ma oye so Jésus du Maïnou. Ma oye so Jésus du Maïnou. Amen. Alléluia. Ma ikaye usununa ikanga ndenga moya fa kanyamiende. Endeng o likin detre bring grand ima ablaon mo kwe fagran ima ablanani kun. Que Jésus nous tolin odumwa bengnu oli Jérusalem. Que Jésus waju betfase ni betani bo matani oka bo be flei Olivier oka iulen osumeni isonzo fembe nu nyo oselibeke an wo klobo o amunyu lensu ke anjulo ken amu afrumukun bo akpekro sranfi na fuma sule ominda le anyangi bla se sranvie wu samuke ngwetie amunyangi anseke emi isamieu inwa efablei benga Jésus sumani ben beoli benwuni likengo kledi ben ke benyangi afrumu ifwembe usalibeke ngwetie anyangi yo ye beselibeke emi isamieu inwa efablei befableli Jésus befa betanimu seselisu ye bema Jésus fuli so ke okon sran besese betanimu ignu atinu ke oaju Jérusalem bo ojuli Olivier oka ndrolie nu ken isonzo fen kakapa beun bliblibe bekpa mamani nyamie sake klekle ngo yoli bo beuni kranti beselike famiengo ba emi nyamie dumanu ma onya ngwa ala ge onyamie likalo ma nyamie mamalente nyamie sulo ye pharisien fwem yembo be o sran benule be seli Jésus ke nja se o sonzo fwemu ma be mo beno ye Jésus seli ye o seli be ke se be mo beno ye boe mbe pa ke be waju klobo klolombo Jésus woni klon osuni o se 40. 40. Amen. Et si nous avons pris Tingay,
Ma owa wen o kleli ke nga eko winwrena engwan onyolye wa eku. Rablenga sumai Jésus du manu. Amen. Ma igwase. Nde itinga mo ifawula yumfanga nden yeleke yo. An yenga mo ajinglo nvialie nu. Yema o mamalen o fite nzranu. Nganka muti. An ye ngamo ayoyi nvialie nu. Yema mamalen o tenzranu. Akotombe nzwen isuli ke ye afwen ramonga edie mfasi so na ule pole na onumo nkloke mfasi nyunu kanze sangese ble yon etende nyo nsanke like klikling amofata ke ikwa enwure yele ke emi kana wasuma sran wasuma isonzon fwen odumwa fa ble osiesie ningemu okun jajale tingele nga okofa ko meyi oken we okan kle alléluia ndenga mo ekangani se ke Jésus osuma akoto nyon se ke akoto nyon akoto nyonga osuma bele na benga mo esi betiti nyon na Pierre na Jean na Jacob ba boma be nyon be duma atre pa beti sran nyon mo be olen be obe afien be anwure no be classe ke benga mo be meten yo sta be suma benga be le duma mu yo ta be suma benga mo be lien be le nyu be otabe suma sanganya miendense keyo osuma akotombe nunyo moba boabe duma alléluia ngle mun su se sanku nyamie wa wen se sanku keyo atila buike olien afiana besio duma ti nyamie klasu momo sanganya mie isa oso afiale sanganya mie wa okpaliwo alléluia osumanio otiake benga ba osukru mungumie nyamie sumambe anze benga beti anyambe unfo munya ye nyamie sumambe iwania osuma akoto nyombo ba boa beduma alléluia okun omambe tingele we iwan anwo klokunsu klonga mo we nyunulo na klo papla sa nyamie okendele nyo iwania klonga mo owo enyunule inyosu iwania ka mu julen amungu aflumumo baki otike kasie ye nyamie su kan ke nyamie boy kasie mu atofinianu kosoke likeke ngasa mfama o anze likeke ngasa anwi atofinianu alléluia ye ke nyamie Jésus si enyunulo samu osi enyunulo afen osi kekle ngamo klaju enyunu obuinyunu osebeke sebe bisa muke unzuti amusu nyangi aflumui ante suze emi isa wa mienwu ke Jésus oyoninge musa oyakia mbukenu oyakia sukusukunu que Jésus on tingue sran ite mo bless mo pa benga mo o ti que Jésus on flebe c'est Jésus on flebe o yi sambe nucléo sa transcendant bis e ken zuye anwan nyoma o yi nucléo sanga vielien e fa kplikplia e fa ekitikiti e fa e wandiwa ke tonu ye e kole okun esu fond esu saki ningemu Jésus oti comment on dit maître oti mikumo ke won eningemu osiesie be kura afin osi samu ngabe ju engwanu
Like kun kladwa engwanu mo fu nyamie no. Like fikla fu enu. Ite mo sebeke anwo klonga mo we nyunu lo be na dwa lo sanga iwa we mo lo onwuni gemgba. Iwan aflumu kun olo. Ka mo anwi anko nyangi chebe bisa mu antesu kengasa. Alléluia. Ania se nyamie suma ena like nga iwan e yo e kloke o e pai o fatenge ngamo kankusuma e disu. Amen, amen. Ngamo nyamie kan o fatake e disu. Se nga nyamie kan e fambuke e ula nuna e kachi sasomu osu yoma e. Ninge ngamo nyamie wan e yo ne ngba kusuma e nwule. Sange blesse mon pai. Nyamie kla seke fa sous la filet fa swembo. Ana wemba uleo sange olidu mwa tuojana ko. Ana wemba uleo sange kpinisu na jaso na fa tuajale. Alléluia. Alléluia. O farake la fisuke emi ngamo tinge e. Osu yakia sambe nuke o kleye ngwen yale. Bless mon pai. Ngamo otia fe sanu nyole. Se nyamie ala fisuke nyamie klo. Nyamie oklo na okla ka saki, okla ke like te nyaon. O faraka la fisuke ko soke kolen. Oni sura le nyo fa so. Like kla ngoklo ko oyo sa menwontin oyo okun oyo pa ma. Alléluia. Alléluia. Anya sanga mo jui akotomu beli ngamo o nu yele ken de ngamo Jésus kan klebe o fatama kebe kaki o selibeke sebe bisamu kosan ante suse emi isa wa miun anya o ken nema blen nyoli théâtrican ma klafa man sran kebe yo ndema mfin se bobo enga mbale mambo nwe kanza okun amunia etis ransan ngumi etis ransan Jésus son enfant kumbe fle Nathanaël il y a mbouken owenu okun il y a otike ofayandende Akoto inyon soube fle tade. Il y a aussi srefoué. Il y a y soumandi. Donc Nathanaël ni tade et Jésus soumambeo. Okun aflumu ifwen befle Eliezer. Sranga il y a aflumu befle Eliezer. Okun amu amuti nzra nou fwe mounio. C'est bon? Oman Jésus offre Nathanaël ni tade. E nyunu lo klo ngo lo anwo afrumu kun olo anko nyangi na mfa blemi samsu nyangi na bebi samuke nzutia musu nyangi ante suke emi isamieun okunbe yaki amunu amuko yo mien etili mwenga bikole Tade ni Nathanaël. Ye Nathanaël obisa tade grand. Ndekpa ngokelenyo atili. Afrumu kumo bien eko nyangi. Okuiwan sebe bisa moi c'est que emisa mien. Mais je sais bien sou wani. Neo. Ye tade c'est que mbo mo ken wele mbuiwa kundan pa. C'est élément preuve. Élément li ke na ya jinglonio. Be se na ba la fiesu. Ah, be nga mo be o klongale sous le panyo. Be si Jésus. Moi moi e fait dou manya e kan. Be si. Olie wo. Yebe fatinio. Yebe oli yebe du klonslo. Kebe du klo e nyulen. E nya aflumu nyo lo sakpa en. Yo e montant lo bleble.
Yé Eliezer afrumu ifouin o lo niambe. Que Nathanaël ni tade be yo be tralike bien. Hey, am nyongale. Nous en amouele. Hey, Angira. Nous en amouele. Am sou famille afrumu koni. Yeah. C'est-à-dire Nathanaël. Et ça mien. Et soit fa toi galé. Am ti ba. Et ça mien et moi fa toi galé. O kun ta de fois moi bon sans kun ça mien. Bon am yé sans kun ça mien. Yeah, Eliezer. Yo sans béni fois. Amoule flou mo kleke sans kun ça mien. Okun akoto nyombe niambe nyunu gengeng. Ye akoto Nathanaël aussi t'a dit que o exactement ya diana ule ya ça que emi isa miwon. T'a dit que ah c'est trop tard. Si y a be lafia yesukun. Ye Eliezer yo pon. Clon sou fwe mo en bla, ma travier fwe nyon. Bien besoin wa mi flumou. Ya mkula mu andi be balio, ye nga mule. Iwonya, ye clon sou fwe me. Avie fwe mo entrabé. Ye Nathanaël wan, anya ki an grand. Et foni, c'est une erreur. Ye ta des fois moi il y a aussi vraiment quoi wandi que c'est le pala ils vont se wandi ko ye ja ko pala li otolio ye be très pulu ye be trabe nyon ye be kiki besan ba kiki Nathanaël ni tade ye Eliezer c'est klokpenke yo be kanike be mi sra ko mo be flesse Jésus mo o sangan klombe nou ye o sumambe o ye klokpense ke en fabio romain Rome lo si fou e igasu na be dibe jole afin be gwa be ba wale ye disciple Nathanaël ni like be susu o ti ke ka o se li kan ni ngakula wa viema okun tade o le susu vie ye mwen o afa flumu mo famille mfusu mo guro ba ye ba traye akawa amen bable nu théâtre o tiabobo ndenga nyewe iboklese amukula ania otike théâtre kansange na ule nyowule o kebe oli otike nga Jésus kani be katili kansa ni be trabe amu muleke be sokeyo ka fain c'est que emi isa mien nde pole kan alen sonzon fuen se wa nyanden suwa kamai ningembe yae. Je vous dis la vérité, ni be tra libeke avie fue ça yenga mo mianzu yinglo fa klamulen Oman ignosu anyamu. Ofata ke nga mo eti Jésus ils sont son foin. Et si kekle grand et ji anye inglo sa kekle mbenyu. Akoto nyosomu kebe oli ninge nga mo Jésus sebe kebe kan yebe kanyo. Akoto inzwen yole. Son foin inzwen yole. Ninge nga imi kan Nigenga itinge fwen kan yokan. Alléluia. C'est abouin akle ongwan yale. Ofara ke efa anyen efa manyamye inden. Iwan anko nyangi. Nan fa mbuke fa nyangi. Nan fa sre fa nyangi. Nan fa amre toto fa nyangi. Iwan an nyangi. Nga Jésus soke yo alléluia. Nga Jésus sumoke a yo alléluia.
Ongamo afowula fa kiki nyamie indengo kansoy a totoma sere kumo. Alléluia. Alléluia. Nya misini minimu akoto inzwen otilike kumo fara ke soin. Kebe se ke senti son zonfoué. Inzwen yele ke yo ngamo itinge fwe nkan yo kan. Alléluia. Ngamo itinge fwe kan yo kan. Mais otike yo ngamo e asonuli enu. Bless mon pa ken kan miende nkan e tu pa kembende. E tu pa ke ikon ole. Nklatran afan kan nyamiende. Amukura amuti. Sange oese itiema sankuwa bama sonu mone. Ako kan minuan de ko krei okun sanson wa faya. O kleke yo. Nande nga mon ken wa nyako ken weyo. Afobo wa nwure nu ndem fa wora nu vie. Ba edile yin vie ole. Afi nyamie nden oti wen. Sran vie mbebama nyamie nde ken kleri ke bebama oli abali atili. Yo ese akokan kle yo kun wa faya. Won faya fa wure ha nwure no. Wo. Isofwe mu beson e afien. Afin son zonfwe nzwen e sime. Kebe se ke sranti son zonfwe. Ndenga mo sran kleoy kokan be buenwu be sien besu be sien famasu ngokan yebe kan. Alléluia. Yeah, tukpa kenga nsreke nyamie otuyenu. Itiema ploan ote son e afien. Nkunkun ote son e afien. Afin son zonfwe nzwen e si mekun. Quand amobe si yo pan yele ministère mbe no. Kebe tinge fwe nko kande kunsa sran kaki. Sran kaki me ambuke zebeti bua ngben yo. Krisi fwe ti bua. Okun yebe tinge yo. Anuma zenkleri kense pasteur mbeke asonu nu. Like ngamoti nzoli mo bala ke ukura enwule yele ka asonu oti bua kankan fwe oni bua mbende. Ndefinianu bua mbe klasa ke o ese ti asufa e ko beso. Amon wisole. J'ai pas compris. Amon wisole. Asonu nu c'est comme ça. Ndenga Jésus quand c'est ils sont enfoués c'est que mais clon alen sous l'obesio adumwa fa froa wa a oke a stress rangale ya flumu kanya elenio a klokebe ko traina be boe anze sont enfoués o fatama ko kandengalemu ya kebe o linkusun nga Jésus se libe kebe yoy yebe yoli wen o mamba fabriquer avie fwe ça sa kloke nyamie isura len osuosu ndenga moso ke yo ma yaki akplo ai ma yaki onton len ye ke don azuku suma mo Jésus su gramo nyunu kande engamu enu yo sinyo kan. J'ai pas, merci pour ton amen. Parce que bon, tout cela, c'est pas amen chez vous aussi. Alléluia. Jumanga ofalwa et ça nous oti jumandan dolie. Kemba nimbu akuna ni srenya miense ke Christ fwe inzwen sonzon fwe nzwen na hule onia enu. Manya mie yo mo traye nu mfa sakan ça mfa sia munyu. C'est souci si blek nklamulike. Jumanga mo nyamie fa wulansa nu itio. C'est si blena mian klamulike. On a mo atrepa boati asonu pengben ati asonu. C'est abamao o clément yale ke asemike baba yakio na nsukla bama na aima misa mien. O kleke yo Christ fwe nzwenio nu. Son fwe nzwenio nu. Un disciple
son fouet, sorti soukru, amu juman amu coin, kenga amu kwa juman, amu se loke, amu subamanze amu kama. Amu kange. Ok. C'est o amule nous, nyo mininge o klo yale ke sa bama o, sa balio, tu es là-bas, o kleke allemand tinge fouet. Y'a qu'à son nom, nous semble son numéro, be bois, be lema tinge fouenio. Et koni na ya juni. Son zon fouet. C'est be kunyo. Que Jésus sait, que koko se que mien, sa mien, ils vont yo ngonko kan, nkan, ngoko jui, moju. Alléluia. Alléluia. Lige in sansu yele ke anye ngamobe jinglo nvialie noy o eliman kan vulen o balin zranu kebe nyonga lembe oli mobe konguni afrumu mobe nyangiri beseke emi samien okunbe ni o bien won yo anfa o o bobo se o amure no yese ati aklunjue asike ye yo nsi Jésus pain quand je ma sime klokuma asiasu be afrumu ma oloin oli ndekumba nga kensa okumba nyangi ba fama e Jésus nyaki onu. Alléluia. Nya kenya mie onia o ayen ko jiunglo kleon sama male boche yo ba ye be kura nga mo be yi nyamie nvialie nu ansiesi amu afin blen wa adjuma mu finzra nu fite. Oh, quelqu'un n'a pas compris ce que j'ai dit. Alléluia. Alléluia. À côté nyon Jésus son frère nyon somu kebe fa flumum bali itiema Jésus la fouli so. Que Jésus fouli so il a côté mbekula ay kamunyele ambukeze be nyongale badia lalo. Kebe umbemo bezu fa flumum ba bezike pieni jamngale kebe mot ay i o eliso sakpa kamudulo elise jasimbo nu mamale wa bobo. Ye ke julo sai ikura nga emi kani inu yasa se. C'est comme ça. Kenya mie bobo kloko kan wiwun osukunde enukungun eyaye nanzranu yo bobo wa fanga mo o amure no nvialie no nyamie fas ndefa wuro amure no makprin so ye o e man kan vulen tenglo. Alléluia. Kebe plini sumo be li Jésus kunsan o eliman kan vulen o atreli dan ania oti ke tienson oti siesie wa ke be kan vous Jésus souman be nglem 9h be bama 10h be bama 11h be bama Jésus wa Pierre ani Jean anwa konya lo be nga souman be mzutie be bama be ju klonsulo yenge nzusa e wajua a e atrasran nyon be wa be ba afrumu wa otike ba ima Jésus klusa na be trabe ka vie fou sanyo ni fru anga mo be créer tien danga esu dien oye aniamu anipa enzuen oklaima nyamie wa fanga iwon kan vuyun blessement pa o tuanse na ke ilio kra kan vu enwe sanga elie nga ekoye nuna iduma ko fun okun furu esanu mbukenti sren iti Jésus eliman benga mobe o a aussi noy be bali kpajale no benga mo ba boa be duma be a maman Jésus nzranu. Alléluia. Alléluia. Yewa fanga mo be kan nya kenya mieji sa vient be nglo e ngwanu akla mo no anso
sans apprendre que quand vous les gnoliez. Que Jésus ko jia très ngwanu et que moi et nous en sous. Alléluia. Ye anyai. Pharisien fouemou. Belie benzoin. Like inansou yele ke belien. Benzoin tia ke sonzon fouem belien sa. Sangebe klo nyamien ijuman ike. I facile. I nyunu ke facile. Bien c'est Jésus que Yoma nzra nvle nou fouemou bezu. Be moi benoît. Yoma be moi benoît. Pharisien fouemou ninge ngamo emie kan. Be klo isu igyo adamboko. Be klo ke srambe gran. Ngamo be yomo e nyamien fein. Sans vieux moi et béa. Quel pharisien moussa. Hay, ouais bezou quand vous. Odu moi bezou bo. Ouais be bondembe mao. Yo ese o yo ya. Amen, amen. Iwano ma be moi benoît. Vraiment, sans vieux bobo be la ngone de. Be la ngone. Il m'a mabé moi benoît. Y'a quoi il soy? Jésus bobo. Mo onde ibo. Ibo bolenu. Mo we agwalien noy. Ibobo ye odi e jole. Ibobo ye okun etio. Alléluia. O sebeke sebe moi benoît. Ma yatre amunyu. Ngamo amunyu ye otikan. Senzra nous fouet ngambe moi benoît nyoma obwembe ijo nyoma obwembe pan nyoma obwembe todwe nyoma obwembe bonde nyoma obwembe bobe sro. Alléluia. Okleke yo itiema miwlati asegwa yen kinso na nwla ifanga nanke otige ils sont fouembé sonio. Sange kensi kenya mieni mi ononte. Afe kanga kula nga ngwe jumanga nu nyamie oji atre dan ukazu. Nyamie oyo ninge mu dan ukazu. Afi mfanja mfa teke indenu. Olema akuna kuma mfatinga sonu mo mfe mi bobo mi unenu. Ninge nga mo nyobe mu mfe indenu. Okumia ngule ototoma sere kwami. Afi mimi ngama ontisu ko se ke ko besu okunsuko. Iwon ko famasu nsuko nyoke benyonga mbesa. Ko juloy be julobe wi bien besu nyangide a. Ke bien bonu iwon o ese tie amusu nyangio emi Isa wa mien tranquille. Oh combien yo anfa. Il tient man afisuke pour boire deux et a dit ramodan. Ngankamu yuleke. Ayem yema aflumun juli Jérusalem obeli ramonio neo. Ayem ayafa manyamien wa wenu et a dit ramodan wa. Anouan dandan viembe atike. Sourale dandan viembe atike. Ninge ngamo ya ngule na waso nyamie wa isomai. Makan vule nyolie titi Jésus du maïno. Makan vule nyolie titi Jésus du maïno. Les mots tueng à nous, qu'est fait aïman les monengo ballon et fable soin liqué. En fait à quel son fou un besoin au train nous. Et si a yokun ninge pang wa floye ça. Ninge pang wa floye ça. Na mianse avi okpa mi ken clé liqué. Liqué son ma clé en bris. Une clé mis en laisse. Tu veux pas une clé. Navisuke yagwa le loin et kula esu mamokale titi. Alléluia.
Ma ekula ejaso na ila mianse. Ramo ngamo edien oti sonzon fwembe ramo. Nde pole ngamo kosa nu nyowe. Nde nga Jésus soke kan. Oli kan. Sa kaman beoze. Petra oke avie fwe sa. Non la amula fi. Et signe mien pli. Ma kan voulait nyolie. Ma ye yilen o yolie. Et cloque et yo son fwe. Et cloque ndenga ma kambe et trano okwe nantisu. Na ma sere kunye. Et cloque e hakunan o toto. Ma ye son fwe nzoen. Ma ye son fwe anwren. Ma e son fwe ngwan. Na e sinanti na e yoninge mu inu asu. Se la fi sui e a yen ama o via le noy. Oye man kan voulait dan pa fite nzrano. O ma be kula nga be wa ma be we so atinsu. Fa be sur alelien ma be Jésus du maïno. Ma be kan voulait lien o grabe ngwanu Jésus du malien inu. Yo ma sakpa o a sonou. O mgwan o mvle ya fien. Et quand vous et yo aye afin donc gloire sou et woninge ngama yobemu. E fa isanu ninge ifableo. Ke a sonu na arasu afin ande oti kendan. Like ngamo yesu yoyen yo man e ke son fwe Moussa. Alléluia. Ngla mufanga. Nga nyoyen o son fwe mbe nzwen nou vie. Le ni donc à sous-san vient bien ngule no be se vim ke nyo nga fa ise. Mienti e unti o nyutinge fwenyo. Ken nyoyen, ken so ke yo vie, oli yo. Alléluia. Nzwen son fwe nzwen man otraye nou. Na mo e ke si akploa solin sou soka ko ete fwen na ko ete o. Sange se li ke nga yesu yo o nyamye ikunsa nou. Na se ke ma miama ken dion nyunu mo nyoy mioni na yovie. Alléluia. Unzwen pa nyole. Sinon esu yo man vle kun. Ke viembe yo ni viembe ngave ile mbu elike keke. Nklo ke kula enyan akundan kumba. Nklo ke kula enyan zwen kumba. Nklo ke kula efa agale kumba. Ke kula ya ekun. E fangan wuka su dan. Ninge nga mo e yobe mu be ndende dan. Ninge nga mo e yobe be nyeme dan. Oku nyamien onya kan voulait. Ma isura len o tramusu Jésus du maïno. Amen. Ama e dwe na e ye kelemu.
sura ikele besu Jésus du maïnou. Ma sura len oyo elie afin otinyamie kumo oye ikasie besu. Ma isura len obugwa engwanu Jésus du maïnou. Ma iso ea ufwe menu. Alléluia. Enfin, qu'il y a ou fouenti kumba, ngosukpe nunio. Bamene amena Naomi ofin brobo ma esenu faonige munabla. Enya bamene amena Naomi ofin brobo. Ma eso enya ufwe adwa mat ofin divo. Oba kawani eka asien anse nou pa. Maeso enya oku kwaku Joël. Ofin Rivera. Oku kwaku Joël obake oni etran asien. Maeso enya ja aou Rebecca ofin Bokanda. Obake on y est transacien. Yes, transacien. Enya Krakwadio Anderson. Obake offert Jésus. Alléluia. Alléluia. Ma quand vous voulez Jésus lien. Et il y a mon croix mon moni balai. Manyamien ora mususa pa. Enya Anderson mo obaka ofengwa manyamien ma eboya ebonde ila miense. Et c'est nous. Alléluia. Comment c'est à son nom vieil niveau bien srenyamien ati. Et yon boni balai. Ye amga enya bla Naomi. Voilà, on a soupé non. Ça son sion et yo brobolo fu embelike anu mo lo enfien ngamba hein. Il lo fu embelike na sebeke pobo de wa e wa ezo. Esumba. Mo kale ti alléluia. Ye amga mbaka muni etran nyamie yalo nye. Juma nga ofalo amusanu nan sisiambo. En prinsu na ikwa et digument so ilika le na nyamie onyanyuru amen. Ma nyamie vlenjaso na estrenyamie na ekofa ramu e boesro na klon mwansi que Jésus l'estime. Na Jésus ti emi amen. Et si nyamie pli il aura se ati padan o kan voulez o le titi. Ande ken oti ken kumo Jérusalem lo agilio unglo. Ekusu ekluke ezionglo klonwa. Esreke o awen o mai fangama sakpa e dweme tolenu oduma ibolenu atrembe suesu. Se stranvie la lo ti adwedwe o ma oduma nwedwedwe. Se stranvie la lo baiwa kike kangasa ke ekpamo esi mo nyeti Jésus duma inu. Yo na atrembe suesu ke ya fite mo ekpan. Manyamien isura lentramu su. Amgamo amwa koin le mo twenga oti ble mo nyamien si ke o clé son zonfuelike. Ma o iwa wen o ma ifanga o ma yakwe na ekwa e bla. Famille Jésus du maïnou. Amen.
Yo. Quand fait wa efité. Et si ça quand on se fait fabriquer et si ça les mamie gwa you know. On peut oublier ba. Quand et a ça. Maintenant Ramonio ye oli nga fa bari mansu. Na makusa ka so no so anwa. Iya e fa e kwa e ko truo. Sa isi ka si anwa ba no sa no ka fite kwa. Fa na fa fite kwa. Ka mien Jésus wuli nyamie so anu. Ofun ni so ni ngeme kula turbe kwa ngwe gwa so do. Na mo Ramori enkawa o. Fa na fa fite ma nyamie so ai Jésus do ma enu.